Nomor sutari gong to gama serong sa yang jeng su senong tring ang di rong kapdam mi chok rim tong ti yu ong lot song gan chet marot halep ka mzu msang malik bu rim tong bok chi sa kartak samdup rong kap nan sarong ras bawan ka renjung sa jungpon om prakash mathuren chumtomo jungpon nan tenchen bo ako ni to bo marosong sa ten ka alem adang thapjong an dipcho ha target temlung bot jong komsat ha ten top sa liu ka tenchen bo olympic jakar chapter temlung bumso fungo kom sa chek bi nong tomo Pakyong yang di adang alom sa hatan karsardar edare joka sa fungoti unity mas diptom ka suyuk azum serong press club of Sikkim gongtok sa azum hall ka lungjik dongtomo jakar jungtok sa ajar ong lomo slip ka alim adung kartak jento mai barat gongtok sa lentok kelompon mangal jakar sa cholot ka suyuk azum lungmat nongtomo Sardar edare joka sa fungoti unity mas yang de danto adang alom jakar Iron Man and Minor Katlet sa Bangmar po Sadar Balabay Patel sa Joka sa fungotip ayik sa nim sung jang minor pabar tunggom sa Afrika sa liu ka lungyik nong tomo renjakar nan azum ka alum lingko matomo. We have launched this Padyatra in the state of Sikkim on 16th of October and after that on the National Unity Day which is Sardar Patel's birthday we also organized one Padyatra in Gangtok district. Since in the whole state we will be conducting these Padyatras across all the districts. So this particular press conference is basically for the Pakyong district. Tencinbu anying abel adiam SIR nahanmu dom brangtap jenpun lentop dom brangtap jenpun buddanto jenpun song adiam angeng hamatbu song saten ka strong DAC mangan atau dom hall ka senyim ka labjong topi lungmat nong tomo jakar sa dom jensok sa lonko ka renjung sa gulon dom jenpun sa jento nan ade labjong lungmat nong ngam tomo I rol lis ni to dom tabu song an hui song sa akap azan song sa latbu li fil athang angak sa Chandik sa ten ka jakar sa dom jensok sa lonko nangsin ade azum bongsok nong tomo Namchi sa aspirational vlog sa ten ka niti ayok sa Liangjung nodol janpon sarna Chakraborty Deep ka adem an chading tutum sarong DAC namchi sa chamber ka Liangde kedepan anupa tamling an 9 bongchi sa janpon song Deep ka lungyek nong tomo Mut an nimzam yintun mitok target hanyajok an diptom kochit pong an bongmo target hamat na fungu liangpong kamuduk bodok gulun peyuk hamat lu lomu pong sa target lom ka chuchet mat chung duzum lungmat nong tomo Renjung sa atho liang kanyi to bo liangpo kangu ajut sa atimo lomu ni tomo an liangjung hanjung tok an ade tem liang sa nyuk zukpo song sa ten ka azak lungjok syong yok mat nong ngam tomo ari aring to so mangan ka lungjik nong topo ngu ajut ha target lom ka liang de dando saksum jek lo topi ka nyum ko mat nong tomo liang sa labjong ha pumto Kolkata jakar jung tok sa ngu ajut bongchi an renjung jung tok sa ngu ajut bongchi dan decha liu ka ngu ajut tem nyet nong syong an ngu tentong mat bu song be ka saksum lungjek syong jekap dan ari topi lungmat nong tomo topi rim ninchak tong nang ngu ajut bongchi sa Ashok Pun M Prasad Sharma dan lingko matopa renjung nyayuk matbu song dan atimo gong sa ngu ju banrum sa panto lu nong khachibu gam an jangjung sa ait ade panto rem komzat lomu ka lyok nong khachibogam ngu ajut sa lentop klon pun CS rai nan ngu ajut matbu song dan lentop ma chang lungdap tu po mudok jungtok pedik plong kayim ko matomo an are lomu pong sa zatap ma chang labdan mat nong tomo Renjung jungtok sa imong an magot halip ka engineering mongchi sa Ashok Pun lip ka Yejing Bermak dongchop kanto sa MLA Loknath Sharma nan Yejing Bermak dongchop kanto sa Barphok Chandabung Gram Jungin Pumto ka VLW Pumto sa Ogjing Mat Ban Liang sa Marosong Dam Bitomo Serong sa Sulan Abido Chongmo Arena alon kunyong amuring ka sulan sanong